Thế tụi te chỉ bay ule. Hey, hunlai hi pawisa vang inti ve emo. Thabit lo nei ini chuanin revak lo mai theya. Amai ro chu ke ka te vel na le ka zin konga te hianin dor te le dor lian deuh te handalu pa andin mun hanzo mai hi ka chinga. Ka zo apiang te hian sumawang in hralh har anti vek maya then kha pe chuanin an mangan thu te milo hril ve mol fo maya aizol ko pui chunga ngai po hianin eitur zorna dora changa thomnolam chi te tin stationary dor thlengin in hralh har anti vek maya bazar hmuna thutna nget nei chome zuar te po anin hralh theilo awangin veng then khata chuanin an chome te phur chuakin tiang chuanin an zuar kwal thin boka kan economy khai tu ber sarkar sumla lu po hi tlahniam duai mek boka Mizoram economy tlahniam nasa hle ti hei hianin alantira ngai to na kan sen angai khop mai hei sarkarina sum chhiah amuna pui ber GST lakkhawm nasa taka tlahniam dan hi enzui angaya ngai to vat angai ni in alangani GST baka chedang le ses chihni lak tharte nen veka sarkarina chhiah lakkhawm po tlahniam na samaya kumine brila po khanin han enta ila chhiah chi sang lakkhawm chu avain april tha khan cheng vaibel che za somsari pakua noi somnga pakhat singkua sangli zani le somli pani ania mei tha chuanin cheng vaibel che somriat pakhat noi somni pariat sing thum le zaruk somnga palia atla thladoi mai ni april aya mei tha a chhiah lakkhawm tlahniam na hi cheng vaibel che somkua pariat noi somni pathum singruk sangthum zanga somriat pariat zit atlingani chhiah lakkhawm zinga atamber emi GST bika kumsang ni le som pasari July tha atanga GST hmanga chhiah lak ani hnuwa sarkar kumliam ta sang ni le somni pali ni nga kha GST lakkhawm hniam zonga akal voi khatna ani a ama zong kha chuanin kumtin apung chho zelani sang ni le somni panga ni ruk kan man chho meka po hianin kan thlen to china hniam zawngin kan Tualchhungah ta zel mai boka sang ni le somni pali ni nga malam zonga kha chuanin Mizoram GST amu zathi kumtin apung chho zela khovelin ma ason ruala ke kan pen ve zelani chuan kan economy athang ve zel thina chhiah lakkhawm po apung ve zel tur ani hei hi sarkar na thoklo te po apunga chutiang zelin tiang khanin economy kha athang ve zel thin ani amai ro chu hniam zawngin kan kal tatlat ani tuna hian Taxation Department Mizoram website a kumtina GST muzat punchho dan hi cheng taka tarlan ani a sangni le som pasari July thla tangin hanle le lokila khata khan GST mangin India rampuma chhiah lak tan ani a tichuanin July thla tangin sangni le som pasaria kan latana sangni le som pasari som pariat chung khan GST kan sum mu chu vaibel se za somruk pangale noi somsari pasari ani a tichuanin sangni le som pariat som pakua phe chuanin vaibel se zali somli pakua noi somkua pakua akai chowa sangni le som pakua somhnia vaibel che zanga somthum pakhat noi somkua pariata akai chole a sangni le somni pakhata vaibel che zanga somli pariat noi somsari pariata akai le a tichuan sangni le somni pakhat hnia cheng vaibel che zasari le somthum pakhat noi somnga panga a sangni le somni le pahni le ni thuma vaibel che zariat somkua pakhat noi somthum pathuma sangni le somni pathum somni palia chuanin vaibel che zakua somsari le noi somni panga akai le a tichuanin heta tanga lang chiang ta chu sangni le somni pathum ni li thleng hi chuan kasoyang khanin GST hmanga chhiah lak tran tirani tangin kumtin apung chho zel apung zong zelin kan kala amai ro chu sangni le somni pali ni nga
a ero chuanin cheng vai bel che zakwa som thum pasari noi som sari paruka tlahniam ta ni sang ni le som ni pathum ni li phak lo na kha cheng vai bel che som thum pani noi som li pasari zet ani ta ti na ani a tun ma zonga GST lakkhawm apung zonga kumtina kal chau char kha sang ni le som ni pali ni nga sarkar kumliam ta kha chuanin tlahniam ta thuta ama kum aiin vai bel che som thum pani le noi som li pakwa zetin tlahniam ta ti na ani chu Taxation Department data kan en hi chuanin COVID hripui len wang lai taka po GST lakkhawm hi apunna claim deuh ma sela tlahniam zong minus m chuan akal lo ti alanga sang ni le som ni pathum ni li thleng kha chuanin asang zawngin alakala sang ni som ni pali som ni panga ero chuan vai bel che som thum pani noi som li le pakwa la ya tlahniamin tiang chuanin mainasin akal tatlat maya ti chuanin sang ni le som ni panga ni ruk sarkar kum tharah tuna kan man meka hian heta po hianin ala ziaawm ta chuang lova hniam zawngin kan kalta zar mai ni GST website Government of India in khatina gross le net GST revenue collections data ati chu thina state sang te GST lakkhawm pun chho dan an thanna tarlan thin ani a state dangte kan mar chak bial puite point ma an son ze lain Mizoram ero chu kumina thanga kan man to January February March April le May ate hianin than chu soilo amaina zong zelin kan kalta zat maya makti lo rual ani lova mang an lo na chi po ni in alang lovani tuna kan buang hianin January -10 February -16 March -8 April -28 May thaliam ta khan -26 ani hei hi Government of India data ti chu ani a sarkar lai pui data ti chu ani a screen ka ti lan mek ang hianin aiin du tan phei chuanin website a adu du tan invect thei ani or sam takin April ni khat sang ni le som ni panga a sarkar poisa kum thara kan lu nu big po kan enin ziaawm lam aiin hniam bel zong zelin kan lakal ta zelani Taxation Department data atanga alandanin kumin April thla khan GST vai bel che za paruk noi som re pakhat mu ania May chuanin vai bel che som sari pakhat noi som sari pahnia atla thale dora ain thlauna hi vai bel che som thum panga chuang ania chuti zat zet chuan atlak niam bel le bok ani RTI ya ka zona chana chuanin sarkar poisa kum liam ta sang ni le somni pali somni panga a khan Taxation Department hianin GST ba ka chhiah dang ne na an sum mutur an chhut lok an target chu cheng vai bel che sang kha jani le som thum ani lain ataka an khon chua chu cheng vai bel che sang khat za somli pakwa noi somre pakhat cha ania an target an phalo na hi cheng vai bel che somre le noi somre pakhat zet atling ani sang ni le somni pali somni panga kumlak loa September tha atangin tuel thei atanga chhiah lak pa ngai vat ret ti san ani rualin ses chini petrol le diesel liter khata chengli ve zel lir thei nei tu te pek tir tran kan ni a he sarkar kuma ve khianin ses chini atang hianin thlasari chung lekin cheng vai bel se somni paruk noi som nga lai sarkarin amu bel boka tin tuel thei vat ret ti pun ani boka wangin hemi atanga chhiah lakkhawm bik po vai bel chetel enge mozatin apung chho ti alang thei boka hemi hun chung hianin stamp duty 200% laya khami chhiah kha ti pun ani boka heng te en hi chuanin sarkar chhiah lakkhawm hi pung chho hle tur ani lain sarkar kumliam ta sang ni le somni pali somni panga sarkarina inren chem kum poisa din mun songe kum year of consolidation apuan kuma tak khan
Taxation Department hianin chhiah chi hrang an lakkhawm atanga summu abese an target chu cheng vai bel che somriat pakhat donin an phaklat silo ani kumsani le somni palli September thla atangin Taxation Department hi aiin call to Minister ni thin Dr. Vanal thana kutatanga lachuakin Chief Minister en call Finance Department nuaya da ani a chhiah lakkhawm na zong Chief Minister ber en call ani chunga chhiah lakkhawm heti tak maya tlahniam ta zar mai hi ngai to na se na ngaya chhan tam tak po a thein arin ani pakhat na chuanin mipuya sumlu ta tlema minol pui sum tho chua tlahniama inlo man bil chi sang te ei tur te an leina baka an du zong le eat zong an leina tur sum chuang bang disposable income an nei hlei theilova an sum lak lu ang kha man chuale an hre awangin an suma chume wang chon dor kai te anin hral hlei theilova dor kai te na an bungro an hral klem meo chuan chhiah GST an pek khom po alo claim lo thailo ani tina dang le chuanin GST tholok ber pakhat chu Mizoram chuan work contract kan ti hi ani a RTI ya ka zona channa atanga chiang taka thilo lang chu work contract howate GST pek ngai lo tura amount claim te ya chansom atamti ani hi chiang takin RTI zona ta hen lo langa cheng noi som chin noi lam work contract ate GST pek angai lo thina chutianga cheng noi som chin noi lam thok tu te hne na chuanin GST certificate pek chua ani thina sangni le som ni pali ni nga chung khan GST certificate pek chua hi mi sangkhat zariat som kwa lainoma mi sangni donan ni chung mi ta chu tu tenge ni yang ti zona chu ma ni thevin kan ril rowa kan chan tura da taila GST certificate pek chuana zong work contract te hi available khomin cheng vai bel che za pariat noi som sing ni le sang thum za sari som pathum jet atlinga GST lak ngei na tur work contract cheng vai bel che za pariat le noi som chuang zet hi noi som chin noi lama chan som ani ta ka wangin GST pek ani ta lo hrim chan noi lova GST la ni ta se 18% za som pariat lak tur alo ni anga chu cheng vai bel che som ni veljet atling ngal ti na ani tin tun na ya hianin work supervisor in ruat alar hle mai boka sakor tui chhun kong ti te tin tun nai loka chhum khum tru chong te ro ti te tin mani deva school education department samagra shiksha ti le women and child development office sak na ti te tian chuanin department sang hnuaia na chi sang work supervisor in ruat thu te kan thetam hlea a listlar thui tak te social media lama te po kan mu cham chi ani heng te hi departmental work anga kaltirani miaw wangin GST lak ngai na aum lova heng te en hi chuanin GST lakkhawm tlahniam duai hi thilmak ani lutuk lo ani alei ko zong taka soyero chuanin hetianga work contract amount claim te ya chan noile GST chan zonga work supervisor in ruat thin te awang hian kan motor kong pui siam na turte mi puite tui in tur min pek na turte le mi puite ta na masona na chi sang tho na tur cheng vai bel chetel tam tak chu lakkhawm lovin ariral aluang ral ti na ani hei hi ngai to na sen ngai tak ani chhiah kan pek khom hi kan tan bok sarkarin amang le thina sarkar hausa mi puite ta na masona na thok thei nei po kan du threwa chhiah pek konga po hianin khuale tui thani tura kanin zir tir tharmol mol reng atul rual chein sum en kol konga mi puite ma khongai tu sarkar kan nei ve po atul ngal bok ani
kan soi tak te atang mai po hian kan ram nei chun he zo ram hian kong dik zok azo thuai lo chuan mi puiten kan torna hi anasa chho hle thei don ani longai to chhunzawm ve teu khai